Mwami wanje urebeshe amaso yanje zimingoma y'amahoro kuko ariho twarazwa kwezi kose ugashira Gitengera, Kayore, Kasarani keretse aho batabaga bateranye. Ikibabwira ko biri mu gutinywa kuvuga kuko nico gisebe, kuko ubunebwe bwabaye umuntu azaca kwikanisa akamareba hirya gasa nugize nkiseseme ngo niko abanyana kandi batandukanye kubera ubwana. Ejo nico nahereyeho mbabwira ngo ejo bundi perutse kugenda mu nzira umwuka arambwira ngo nawe muri gane ngo ufite imyaka ingahe ngo y'ubukuri. Nibuka igihe twagezaga turwanira inka z'ibiti ikavuna ihembe amaze abantu bakarwana, sanga abapasiteri turi mu gupfa inka z'ibiti kubera imyaka yasubiye kuba mitoya. Ariko turashimira Imana ku bwa bene data ku bw'iki giterane cyabaye. Nanje simvuga amagambo menshi, ndavuga imico 5 y'umuntu wakiriye umwuka wera, mvuge n'imico 5 y'umuntu wa kamere. Nimara soze rwose ndafata umwanya muto kugira ngo ntatagira umuntu ugenda atavyumvise. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Muri iyi minsi hari ikintu namenye kiramfasha cyane. Igitaramo n'icyanje si cy'abantu benshi, kandi nje mbora mu materaniro sinovuga ngo iki nico cyabaye igitangaza. Aya nta nuza kumbwira ngo twari tugurutse ngo mwemerere. Aya ni ibyakera birashaje ngo nuko twabikoze kuriye, ariko ntawe wagurutse. Nimugoroba narababwiye ngo umunzani upima ingeso z'umuntu ni intambara. Tugire ucyame umunzani upima ingeso zawe ni intambara unyuramo, kuko iyo uzitsinze wera ingeso nziza. Umunzani upima ingeso zawe ni intambara tunyuramo, nibyo tubamo. Ejo narababwiye ngo umunzani wapfiriye mu rugo mu nshingano, umugore ndakora imirimo ye, umugabo ndakora inshingano ze, ariko akaza ku cyumweru bakamuha gatuti. Ni umufarisayo bari abantu Nikodemu bariko baza kubaza Yesu amakuru y'ivy'umwuka araba umubiri, kandi intambara iteka izorwanya umwuka n'umubiri ntibazobana. Ibi muri mu gushaka kubanisha abantu bitazokunda, turi mu gutinya no kubivuga kuri za kamera, ntibizokunda, ntituzosangira ibyo tudahuje. Yabivuze umushiki wanje arabi no muri pilote wagahunze. Bwana sifiwe. Kubera iki ntibishobora kubana? Kamere yangi iby'umwuka akunda n'umwuka kangi ibya kamere ntibobana. Tibokorana. Ko turashaka kuvanga ibintu bitohura. Jewe nabayeho umukanishi, tushobora kuvanga amazi na essence ngo ugende mu modoka, tibishoboka. Yagushiranye wegereye uruzi wo kurushiramwo bikuzura, ariko ntuwamara ntugende. Watsi imodoka ari gusikaza imikagira ngo tiyogende. Wavanze muri mukubaza n'abavanze ngo turaririmba. Yavuze umuntu wuzi umwuka wera ubundi ni ukwiriye kuririmba, kuko indirimbo ni impano yakavukire itari y'umwuka. Ibi y'umwuka ryari iyo nyiri mwuka yuzuye umwuka wera, kuko hari impano z'umwuka hakaba n'impano zakavukire ziba impano z'umwuka. Iyo nyiri impano yuzuye iki umwuka wera akaririmba tugafashwa, akaririmba abarwayi bagakira. Bwana sifiwe. Amen. Rero ndashaka kubabwira imico 5 yarantangaje. Imico 5 umuntu wuzuye umwuka wera agomba kuba afite. Amen. Bwana sifiwe. Aba Efesi bice 5 turaza kuwasoma umurongo wa 25 rwiyereka guma harebe ageze kuri 32. Abanza hasome neza, ndaza kumubwira igihe hasomera ndaba mbivuga. Tugire gutya. Hallelujah. Turacyari kumwe. Amen. Amen.
Imana ishimwe ko twabanye namwe narabaye umukristo. Imana ishimwe ko twabanye n'aba bene wacu narabaye umukristo. Ikintu cyambere ngo uyu muntu ngo azababarira ibyaha. Iki kintu cyarantangaje. Ngo azababarira iki? Ibyaha. Habe nejo twagikomojeho tugitanzira no mu nzira tugenda twakivuzeho. Bibiri ivuga ko iyo umuntu yacumuye hari ibyaha umuntu azayamagwamo spontanément yo kwamahura n'umuntu akamukubita bikama bizana intambara ngo bigasenya itorero. Yaguye mu ntege nke zitosa kuri zitorero. Ikibazo abamushumbye n'abamuyoboye nabo babana mu muhana tibagira umwuka wo kubabarira. Kuko Bibiri iravuga ngo tuzobanze tumugenderera ubwa mbere tumugenderera ubwa kabiri ngo tumugenderera ubwa gatatu. Abenshi bari mu gushaka ngo akora ibyaha ngo kugira ngo bamusunikire Satani. Mu rusengero ngo ubwamungirije ngo azabona ngo azamuhanda kubera bombi batuzuye umwuka wera. Cyangwa undi afite ya bateri yaka undi yarazimye agashaka ngo amukoneshe penalty amutera inkokora. Natangajwe n'umuntu muri Bibiliya tuvuge ngo ame. Twongere hano. Uyu mugore uyu mugabo ngo yagiraga abagore babiri. Umwe arabyara undi abingumba. Kandi uw'ingumba niwe wari mukuru. Ariko naratangaye n'uyu mugore w'Imana. Ngwiwe yagiraga umutima wo kubabarira mukeba we. Kandi Imana ngo niyo yari yarafunze indaye. Imana yari yarafunze indaya ya Ana w'Imana. Muzobabona. Tuzabona Ana bakoreye Imana. Amarembo ni abagore baba bandi bo muri iki gihe bazochika bahagarare kwiperu babahamagare bavuge ngo Ana we nawe witabe. Nukuri kw'Imana. Ana wabanye na mukeba we bari basangiye umugabo wo kuburiri. Bwana sifiwe sana. Ngo akamuhemukira uko bwishe ngo ariko akamubabarira. Ngo bakaja gutamba ngo ishiro ngo akazaririra Imana gusa. Ni kuri umuntu wese utaragera kuri faze yo kubabarira tarakira umwuka wera. Kuko nahabe na Yesu cyamuzanye ni imbabazi. Bwana ziviwe. Hari ikindi nanje nari kongerera mushiki wacu nakimubwiye iyo wuzuye umwuka wera uzugira ibitekerezo byiza. Uko abantu barasambaraye n'abagome. Ubushize hari uwambwiye ngo bigeze kuja mu nama ngo baravuga ngo bazotumire mashamba ngo undi mugabo ngo yamubwira ngo uriya mugabo uzutukana. Uko imyaka mfite 54 ngo zatukana kubera yakomeretse cyane. Azo yo bari baje ngo tubomore. Narababariwe. Oh, narababariwe. Musaraba wa Yesu. Wamenesa amaraso yaduhuje n'Imana. Hallelujah, hallelujah. Bwana ziviwe, Bwana ziviwe. Atukuzwe Yesu. Bwana ziviwe. Amen. Narababariwe. Oh, narababariwe. Ureke dusenge tureke gufino arutari. Iyi arutari si yacu. Iyi arutari ni ya nyirayo. Mureke dusenge Imana twoye kuyipfa. Twige kubabarirana. Nukuri. Kwe. Umuhamya ni Imana n'ijuru. Nagiye ku Gisenyi tujanye na bene data mwivuga butumwa. Umuntu naramuhaye amafaranga 2015 miliyoni 3. Nari narazigurishije inzu yanje. Ngo basenge gutya abakozi b'Imana. Baravuga ngo hari umugabo uri muri hotel ugiye kurasa amashamba. Ngo karamugurira ku Gisenyi ngo bamurase. Bama bavuga nimero turazandika tuzandike yampayinga. Hari saa 8 ngo muhamagare ngo aritaba. Saa 8 z'ijoro dutaramye ku Gisenyi. Bivugiye kuri kamera abantu benshi barabizi. Ngo buce mu gitondo ndamuhamagara ndamubabarira. Nukuri ntarampa n'igiceri umuhamya n'Imana. Impapuro ndazifata duhurira Nyabugogo ndazica. Amasheke. Babivuze turi mu gitaramo saa 8 z'ijoro. Ngo buce ndamuhamagara ndamubabarira. Nutiga kubabarira nduzo iri juru nirya bababariwe bababariye
wewe uri mukurakazwa gusa n'undi gusa abana be barize ikaba impamvu ya vita kale. Bwana asifiwe sana. Amen. Icyakabiri ngo umuntu ngo wuzuye umwuka w'Imana ngo agira neza. Agira iki? Agira neza. N'abagabo bagira neza, n'abagore bagira neza, n'abahungu bagira neza. Naratangaye n'uyu mukobwa Rusi. Kandi yari afite ikintu cyo tuma Rusi agirira nyirabukwe nawe umuneza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Nyirabukwe cyahantu yari afite yogirirwa ne igituma umuntu azokugirira neza jantiye wa mama. Nuko yuzuye umwuka wera. Nukuri ndi yokugirira neza. Uko arabenshi batazabona uri nk'umuntu ishusho bakabona uri nk'inyamaswa. Ariko iyo umuntu yuzuye umwuka wera azabona uri wari we wa mbere kwisi kuba ukumese. Kuko yabivuze ijuru riza ari kugira ukuri n'amaso akabona neza ngo azagira neza. Ndaza kubabwira umuntu ngo wakamere byanditse mu Bakolosayi naho undi araza kuhandebera ibice bitatu umurongo wa 8 azamavuga ngo azasharira. Ikiza ikubwira umuntu w'umugome muzamuhura azahora asharira. Jewe ngira abantu ntazi taranabona tutanaturanye cyane ko ntanatuyiriye iminsi myinshi, ariko bazabicara ubushize umwana w'iwanje yagiye ahantu ngo bashiremwo ariko abwiriza umugore yamavuga ngo ariko no mugabo ndamwanga. Harimo umuhungu wanje kandi umugabo ngo ariko uyu mugabo umwana kaza umugabo ngo ndamwanga. Umwana ubwe yarataramuna baramwaje ngo ese uramuza muri iyo nzu ngo sindanamuna ngo ndamwanga. Nshimira Imana kuko mfite abanzi b'umurimo w'Imana. Nta muntu uranyangira ko namwibye cyangwa namurenganyije. Duherutse kuja muri restaurant n'umuntu ejo bundi kuri Pentecost ngo tumare turarya ngo tumare tuja kwishura nari mfite amafaranga nawe afite ikindi. Umwe ari yishurira undi ari yishurira. Dushitse ku rusengero mbaze ya mafaranga n'ibiryo twariye nsanga ari menshi. Pamagara wacu ndamubwira ati yewe twariye amafaranga menshi. Batugaruriye amafaranga menshi kandi twariye ibiryo byinshi. Ndamubaza ngo nawe bararabara ati koko yatugaruriye menshi. Mbaza mu rusengero uko iyo ndyaruye amafaranga naribye cyangwa sinibye. Iyo nyagumana ngo buce ku wa mbere mbyuka ngenda no kuri ya hoteli. Muraho neza ati uranyibuka ejo ati we ni pastor ati ndamubwira ati no mafaranga ngaruye watugaruriye menshi ati washizemwe ya soda twangoye amafaranga 100 ndagira. Ndamubwira ngo nawe uzobikorera abandi. Mbigaruye kubera ndi umukristo uzobikorere abandi. Kugira neza kwavuyemo. Bwana ziviwe. None muri mukugira ngo none ngo ko yaje mu rugo ndi yarya bari mukugukenga kubera ineza yashize. Neza yarashize muri bene wacu. Cyo gituma turi mugukengana. Mwateka ibiryo bamwe ndi babirya. Ku mpamvu z'umutekano wabo. Kugira neza. Barusi ngo aryama mu maguru ya ngo ya Boaz. Ariko noratanga iyo igice cyakaniyo kija gusoza ngo abagore bose ngo abagabo mu muhana. Bwana sifiwe. Amen. Ngo bemeza ko Rusi ngo baramuhamya ngo bamuhamya ngo baramubwira ngo agiriye neza nyirabukwe ngo n'Imana izomwitura yo mu ijuru. Yego. Uri mukubona ibiganza byawe byo kwitura neza abandi bakazoyivuga. Bwana zivi. Bwana zivi. Amen. Iyi nzira iraruhije kuyinyuramo zoroshe. Iyi nzira iraruhije kuyinyuramo zoroshe. Nubwo Mose yapfuye
umuyobozi w'uru rugendo umubabaro ni mwinshi ubutayu ni burebure Kalebu na Yoshuwa muriye Kanani muzagezayo. Ngawe da soma nshuti yanje Abaefeso bice 5 no kuri 25. Niho twopfa kumva usome cyane. Haravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu. Bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero. Kuko Kristo yakunze itorero. Umugabo watakaje inshingano b'amabandi bari mu kuja gutereta akaryitangira. Uwo ngugu tarakira mwuka wera yaramwimuye kandi iyo mwuka wera yavuye mu rugo ndiwo muonera mu rusengero. Ibinyoma gusabya amahimba. Ngo argeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Yego 27. Yego. Aryishira rifite ubwiza ridafite ikizinga. Azaryishira rifite ubwiza ridafite ikizinga. Appreciation zacu ndizikugira umukirisi cyangwa umunkanyari pasteur ndizikugira ikirangirire nibinyoma nivyo ba umuntu wakwanga umubiri we. Hari umuntu muri twe wo kwiyanga akisogota kikubita icuma ngo aharandya. Tuzibona ko twese umuntu arwara karara yicaye urutoki rukarwazwa n'umutwe n'amaguru byose bikarwazwa. Siko biza bimera. None yavuze ngo ese umubiri wawe wo wanga mwana. Bantu bariko batokoza itorero kandi umuntu wakoze bene ico cyaha yarakwiriye gucibwa ngo mu bantu. Ariko nuko tutatubamenye. Na hitorero ryangirikiye. Ahubwo yawugaburira akawukuyakuya. Ahubwo arawugaburira akawukuyakuya kuko Kristo abigirira itorero. Kristo abigirira iki? Itorero. Izo ni inshingano. Iyo umuntu yatakaje kugira neza ku nshingano aba yataye Imana. Nukuri umwuka wera ntibirimo. Abaromu bicu 8 murongo wa 14 haravuga ngo muyoborwe n'umwuka ndi masayina ndi konsenga Imana curo nyinshi. Hakaba ari cyo kigarukira ambwira ngo mashago genda ngo muyoborwe n'umwuka. Busako akakandika ku gikuta bya bikuta byose niko handitse muyoborwe ngataha. 30. Bisaba ko mwe mubyemere. Nije ukwiriye kubyemera. Yesu yaravuze ngo niyo batompamye ngo nje ubwanje ndagira gute ngo nada na data wantu. Kurya ari ibintu bimwe twakagombye kuba ari twe twihamya. Bana kuja kubwira ngo ese ngo muzobaze mu Rwanda shaka azibyo bimbamo. Ariko uhamye ufite nibwo bw'ukuri. Yego 30 haravuga ngo kuko turi ingingo z'umubiri we. Kuko turi ingingo z'umubiri we. 31. Nico gituma umuntu azasiga se na nyina. Azasiga se na nyina. Akabana n'umugore we akaramata. Bombi bakaba umubiri umwe. 32. Yego. Ibyo n'ubwiru bukomeye cyane. Ubwo n'ubwiru bukomeye. Ariko ibyo mvuga zerekeye kuri Kristo n'itorero. Mvuga zerekeye kuri Kristo n'itorero rye. Nashaka rekera aho ngaho. Abakorosayi ibice 3 umurongo wa 8 hari wahabonye adusomere vuba mvuge ibi bintu hanyuma sose. Ibice 3 ibi byose tubyiyambure. Umujinya n'uburakari nigomwa no gutukana. Ntiyakagira amagambo ateye isoni. Yego. Ntimukabeshane. Ubwo
twiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye tukambara umusha uhindurwa musha kugira ngo agire ubwenge ase n'ishusho y'iyamuremye. Kanze nongere Abaefeso ibice bine umurongo wa 31 haravuga ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'indonganyi no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo. Mwumve ibintu bitanu nariko mbabwira: mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarira n'ibyaha kuko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Amen. Sasa nihuta kugira ngo nsoze. Iyo umuntu ari uwa kamere arasharira, kandi murabizi ko gusharira ni ingeso y'ubugome, sibyo? Kuko gushaririza ishobora kuba ari impamvu isanzwe gusa kubera yamaze kugira umwijima, iwe arabihiwe. Muzorore habe no mu rusengero baza bakora inama, bemeza gutanga amaturo, bemeza kubaka, iwe gusa bikamugora, ahora ashaririwe, nta kintu kirakorwa mu buzima bwe ngo abone ari cyiza. Habe n'inama iteka benshi baza baja ngo mu nama ngo kuja kuyinaniza, ngo kuja ugora ngo abapasiteri bayoboye inama cyangwa abadiyakoni. Arashaririwe, siwe? Bwana sifiwe. Uriya muntu nibo turiko turwana nabo kugira ngo tubafashe kubabarira ibyaha by'abandi, kuko icyamusharirije ni umutima wananiwe kubohora. Amen. Ibi bintu ko ari bitanu: gusharira, kugomanwa, uburakari, umujinya no gutukana. Ni iby'abantu hano nta mwanya mfite. Yaravuze Pawulo mu bice 2 n'umurongo wa 5, umurongo wa 5, Abakorinto ba 2 bice 5 umurongo wa 17, aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe, abataragera muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo tubana n'abantu benshi, intambara dufite nuko byinshi twazizanye mu mubiri. Twebwe twagize igikunde, ejo nabisobanuyeho sinobona umwanya. Yesu ngo yagendanye ngo n'ikivunge cy'abantu ngo 6 Yohana na 66 muze kuhasoma. Atangiye gukora umurimo we ngo baramusezera basubirayo, asigarana n'abantu 70. Ariko Bibiliya yamivuga ngo ryaritara. Mu Gifaransa babivuga neza ngo ni incontable, nti wo babara. Ariko ngo asigarana n'abantu 70 batoranijwe. Rero ikiza kikwemeza neza ko uyu muntu yacaririwe, ntashobora kugendana n'abandi uko bagenda. Iyo batanze amaturo, iwe ashobora kwifata kamara nk'ukwezi atatanga amaturo. Hari abandi azayamamara igihe ngo bazoze kumushaka ntazaterana, kandi ngo numuvuga butumwa ngo icogega ngo kugira ngo ikanisa rimutinye. Abapasiteri kubera bamwe twagize nk'intege nke bakama batinya ngo ntawo umuvugisha, ngo atazoza ngo azane urusaku mu rusengero, tibyo ukunda. Ese urusaku ubundi rwo mu rusengero nuruhe? Bwana sifiwe. Nuko tubana n'abantu bashaririwe. Ariko ngo ingeso z'umwuka ngo nukubabarira no kugira neza. Abakabiri ngo nuburakari. Akazayama bivuga ngo njewe ndi munzi. Bibiliya yavuze ngo mubyiyambure, ngo njewe ndi munzi ngo uburakari bwanje. Kubera iki ndarabwambura, aracyari uwo kwa se Satani. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Urebye kugira neza Dawidi yagiriye sebukwe. Dawidi ari kuri ya mugabo muzo muhebe kabisa, amugeraho neza ngo bahagaze umwescoti wakazamubwira ngo nareka mutikure. Amubwira ati ya rekeruko. Bwana sifiwe. Amavuta muriho urayamenaye kugira ngo amuhamagare mu gitondo ngo yamavuga ngo nukuri mwana wanje
ngo uzoragwa ngo ndushije gukiranuka ngo uzoragwa Isirayeli. Bwana ziviwe bandu ndushije gukiranuka muze muhagarara tubarushe gukiranuka twange gusharira twange n'uburakari. Sebukwe ngo akomeza kumuyiga ngo akate kumwenda we ngo aramubwira ngo mwana waje ngo ndushije gukiranuka ngo kandi iki kintu ukoze ngo ubu bwami nari nambaye ngo Imana ikugize umwami wa Isirayeli. Amen. Amen. Tugire guca hallelujah. Hallelujah. Mubaze ngo surashaririwe. Ai ndizashira. Amugirira imbabazi. Icyagatatu nababwiye ngo nukugira imbabazi ngo amugere ko yageze ku mwanzi we gucyagiye kumusogota ngo yibuka ko ari sebukwe. Ngo icyakabiri ngo yibuka ko afite amavuta y'Imana. Abantu bari gucumbita amavuta y'Imana icumi muzokibazwa imbere y'Imana. Habe no muri ubu buzima nukuri benshi baracabibazwa tukihari tutarapfa tukiriko tugenda kuri ubu butaka. Baracasharirirwa abantu babimenye baze batunga urutoki bavuga ngo kuriya ni urutoki rw'Imana bibuka ibintu yakoze. Gucamwa amakanisa bakirwa bayagira umupira kugira ngo babone uburyo bwo guteragana no kuzana imivumba gatanya ngo ariho abantu banebwa. Twigeze kuja ahantu Imana idutumye igihe kimwe no bivuga babimenya babene wacu n'abahanga. Bwana sifiwe. Tugire gucya hallelujah. Hallelujah. Abapasteri bebiri bari bararwanye je na Medewe nibo bahamye. Imana idutuma turi inyanza turiko dusengera tugira ngo tuzoje kubakiranura. Benda kwicana. Ngo dusenga Imana iratubwira ngo bari abapasteri bombi nta kibazo bafite. Ngo nabakozi ba Satani. Ngo nukugira ngo bace mu kiyumbe ngo no guteza imvururu mu ayumbe kandi koko bari baracitsemo ngo kubera ngo bari barasenye ubwambwe bwa Satani bwari bwarubatse muri ico kirere. Uko imvururu nyinshi muzamubona nuko hatakira abakozi b'Imana bafite amaso areba. Ntabwo ari imvururu nukugira gusa ngo baza n'imyivumba gatanya ubwami bwa Satani bubona uko bwinjira mu bantu. Amen. Amen. Bwana zivi. Nukuri ni kumwuka yatubwiye ico gihe. Ngo tugende gusa twara ngo tugende turye bombo tugeze kuri boda tuje kuri boda ngo kandi bazoducumbikira mu nzu y'umugome ngo ufite gahunda yo kuzotwica ngo ariko ntaco bizodutwara ngo nibazozamara guteka gucya muze mubicaza mu basengera ngo ivyo biryo ngo ikimenyetso kizobemeza ko ari ibintu by'Imana nije wabatumye ngo kuwa gatandatu bucari kumwe by'umweru ngo azobirukana nyirizo. Yaratwirukanye pasteur atujana mu ijoro ariko agenda arira akazambwira ngo ese ngo si we wari wabasabye. Je ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Je ndi umukristo wo mu mutima kuko utigaye kunda Kristo icyatumye apfa yazize njewe nabuzwa n'iki kuja mushima. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mipango ya shetani mu bintu bitanu by'amasengesho gusenga no kwiyiriza. Icyakabiri muri ibyo ngibyo biza kwivuga ngo c'est pour découvrir les interdits ngo nukugira ngo abanyamasengesho baza basenga bakiyiriza bagatindana n'Imana ngo nukugira ngo bamenye ngo ibyashinganywe byahishwe. Twabuze abanyamasengesho bari mu kugasanga abayumbe bashoriye nab'intambara kubera iki ntibatinze ngo bamenye ngo izi ntambara zimetoka wapi, kwa nini zimekuja, kwa nini tunagongana, ngo batuze bumva imbaraga z'Imana. ngo Yoshua n'Abisirayeli ngo bambara ivu kuri karindwi muri Yoshua ngo Imana iramubwira ngo ikibazo ntabwo ngo mwahaye abanzi banyu ngo ni Isirayeli. Byagenze gute wa Mana we ngo mugende musubire mu ngando murabimenya ngo mukora ubufindo
bufatane ngo kandi ni mumukura muri mwebwe ngo umwuka w'Imana urongera ugaruke uko ari abantu bova mu karere amahoro akagaruka kwezi nukuri kose ari abantu bova mu karere gutya yagenda amahoro akamagaruka abagore bakabyara neza nta cesarienne n'indugumba nyizigashira yava no mu rusengero gutya amahoro akama ariko twebwe tukabaririra twigeze kumuririra mu rusengero ndasindivuze Imana yamitubwira ngo mashamba ko muramuririra ngo kubera uriya we uba waragiye muri gereza ngo kuramuririra ngo yarahetse urupfu rw'umuntu ngo kandi bo mugushinje uko ari abantu benshi muzamuririra ngo nabagabo bitorero kubera ngo ni mwene wacu ngo niwe ugira ubushobozi ngo niwe waguze agatuti ashobora kuba atari agatuti yaguze ari urupfu rubatunze ari inkota ntabwo ari abagabo ngo kubera batanze amafaranga oya abagabo yabavuze ngo nukubabuzuye ikima umwuka wiki kandi ngo uzi umwuka wera ngo azagira umwuka wo kwicisha bugufi niwe nguzi umugaragu w'abandi mbabasi ntabwo ari ukutwicaza ngo ateye ubwoba ukaza usanga wasinzire ngo akazagira gutyo ya bizoshira rwose biriya ni ibyanyina cyakabiri ngo agira impuhwe ariko naratanga icyakane ngo agira iki impuhwe umuntu wuzuye umwuka w'Imana no umunyompuhwe impuhwe ibintu bizabiba ngo nibabisature reka mbabwira umugabo tuje gusoza Salomo abagore babiri ngo bararyama umwe aryamira umwana kandi bari abagore yugize uriya yari yababaye cyane ngo abona byamurenze kuko yakangutse mbere ariko muzi uburibwe bw'umwana sindabyara ariko nzambibona nanje ndabakunda n'uyu munsi maze iminsi 7 narazindutse mu gitondo babyutse baza bampa umwuzukuru wanje tukavugana ngo yabyutse aza mu rugo ngo akabaza ngo gukarihe bashira kuri record turavugana ndamubwira ngo nzaza kandi ari ngiye kuzatinda ariko nzasubira mbanze musuhuze mbone gusubirayo nshuti yanje cyane Bwana sifiwe impuhwe zashize hari umugore ugisigira undi kwanza ubu ngubu aho kumusigira umunyamurenga asigaye amushira umunyagihugu none ibyo nije wabizanye ngo abayumpe ngo nibo babivuze nitwe siga umwana ku kibanda kugira impuhwe bene wacu we ariko impuhwe twe twarezwe na banyina w'abandi twapanze mu mashuri kwa banyina w'abandi tukibaza amashuri tuba kwa banyina w'abandi kono kure Bwana sifiwe habe tugaharura ibijumba mugatanga tukabiteka bakadusigira abana bakagaruka ba mama bakaduherekeza bakaduhihamba dutashe tugahuruka amahoro tiyagira uribwa mu nda habe ariko ubu ngubu ejo bundi baherutse guha abana bacu babiri hariya bagiye gidurayi wanyu hariya hakurya ngo baje mwivuga butumwa bama babaha isumu abana bagarukiye kuzimu bwana butoya yampuhwe kandi uwo nawe byende wabahaye ni n'umubyeyi ngo kandi ari muri protocol uko mwikanisa tiyabahaye baraye bariko batambuka yatanze ico yarafite mu mukutano kuyu turimo benuko Bibiliya yavuze ngo n'umunyamujinya n'umugome gomano ngo niyo ayivuga ngo bene uriya ngo wo muzani kanisa ntirisenyuke nibyo binshimisha cyane iyo babivuze ryari rihari kuriya ni kanisa abantu bahuje imigambi bicaranye ugura gusa ngo baze baririmba indirimbo zo kubafasha kuba igihe gito intambara dufashigiye mu ntambara dufashigiye mu ntambara jewe n'ukuri sinzosinzira namwe kuko fashigiye mu ntambara sinohumbya sinokwicara sinorya gatanu ku munsi sinorya gatanu mu cyumweru sibishoboka fashigiye. 嗯，他们。
Ugire cyame. Amen. Twongere haleluya. Atukuzwe Yesu. Bwana ziviwe sana. Haleluya. Nzamubona umwami wanje urebeshe amaso yanje z'imigoma y'amahoro kuko ariho twarazwa